Ma daj, nije istina. O da, ajde dokaži. Jesam ja ikad išta riskirala u zadnjih 16 godina? Znam, sjećaš se kad si išla u pižami u kafić zbog oklade? To je bila stvar. Ma super, ja sam sigurno najdosadnija osoba na svijetu. Dobro, svi znaju da sam ja ovdje ona uzbutljiva. Ti je zgodna intelektualka, a ti si uvijek ona prisebna dobrica. Ti si ljepilo koje nas spaja. Ovdje ljepilo. Što god to bilo? Želim da isti tren izađete ispred škole. I što je? Ej, pogledajte. Snimao sam trening navijačica i gle što mi je zalutalo u kadar. Zašto si snimao trening navijačica, Kevine? Čuj, hoćete vidjeti ili ne? Samo kažem da ne moramo biti skupa svake sekunde. Pa, ako su ti sekunde toliko važne, slobodno ih uzmi sve. Nisam tako mislio, Zaboravi, postoji milijun frajera koji bi dali sve za svaku sekundu sa mnom. Opa, kako se mi samo volimo. Raquel! Ma daj. Kevin, ovo je nevjerojatno. Znam. Ovo je prava ljudska drama uhoćena na dijelu. Ma daj, znaš što mislim? Todd i Raquela su prekinuli. Gle, večeras gledam film s Kevinom, ali mogu te nazvati prije. Oko 6. Tija, moram ići, bok. O, Todd. Ej, Barbie. Drago mi je da si tu. Mislim da je Raquela potpuno luda što te ostavila. Pa ti si mrak, mogli bi se malo družiti. Ukrala si mi riječ iz usta. Barbie? Blokiraš mi ormarić. Oprosti. Čula sam da te Raquela napucala. Mislim da ste prekinuli. Au! Da, izvadi nos iz knjiga i živi malo. Nisam to rekla. Samo ću umuknuti zauvijek. Barbie? Hvala. Za što? Zato što sam ti rekla da si dobio nogu ili zato što sam ti bacila knjigu na nos? Jer si prva koja me uspjela nasmijati. Kevine, si sigurno dovoljno blizu, možda imaš začepljenu poru koju nisi zoomirao. Hoćeš da ti pomognem ili ne, a? Trebam snimak izbliza. Tako izgledaš uvjerljivije. Bok, ja sam Tija i želim biti predsjednica svih drugih razreda. Opa! Što? Nisam mogla vjerovati. Todd i ja smo zaista razgovarali. A čuj, ovo je prvi put da sam dobio nogu. A moram se čuvati imidž, kužiš? A ako dopustim da me cura nogira, kako će me tek nogirat 200 kila igrača u obrambenoj liniji? Moja baka je uvijek govorila, ono što drugi misle o tebi nije tvoj problem. Tvoja baka je bila cool dama. Hoćeš da te odvezem kući? Odfurao te kući, totalno si u igri. Što je rekao? Što si ti rekla? Je li te zvao van? Ne, mislim, nemam pojma. Nije bilo tako. Znaš, ja barem mislim da nije, jer on je tek prekinuo s Raquel. Moram ići, Kevin je upravo stigao. Večeras imamo noć a javim se. I ti slavni Todd. Drage, samo je trebao s nekim popričati. Nije da mu se sviđam. Ma daj, zašto to misliš? Baš me zanima ko bi htio biti s curom koja se boji reći što misli jednom običnom vekiću. Samo te iznenadio Raqueli nastup. Trebaš ponovo otići do njega. Već je odabrao Raquel. Ej, možda možete biti dvije. Vidiš, iako od nje imam mučninu u želucu, to ti nije baš tako loša ideja. Da, znam. Ja sam pun skoro neloših ideja. To je ono što voliš kod mene. Ti jako puno daješ, zato te volim. Ja sam složeni tip. Koji film si ponio složeni? Noć s ninđama, a grickalice? Nachos i napolitanke. Slano-slatka mješavina, po pravilu sve na slovo N. Mrak. Znaš da su slatkiši i masni čips temeljni dio ninja dijete. Pomaže im da sačuvaju oštar um i mirnu ruku. Onda bolje da jedeš. Ne. Noć s ninja napolitanke.